खास करून फेलियर ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, फेलियर क्रायम, मर्डर्स. आज तो म्हणटा की क्रायम आनी सगळें कंट्रोलाला आसलें. सो ही सरकाराची जायरात एक सायडीन ज्या पद्दतीन आज गोंय एक क्रायसिसान आसा, फायनान्शियल क्रायसिसान आसा, क्रायम कॅपिटल ऑफ द कंट्री म्हणून आज गोंयाची जे म्हाका दिसता आज नांव पाड जालेलें आसा. आनी आमकां सगळ्यांक दिसतालें की ऑनरेबल गव्हर्नर हेजेर उलयतलो म्हणून. आनी खास करून बचाच्या लोकांक श्रद्धांजली दिवपाक, बचाच्या लोकांक एक जस्टीस दिवपाक राज्यपाल उलयतलो म्हणून. पण पयल्यार खूब दूख जाता. दीस इज अ स्क्रिप्ट ऑफ सेल्फ प्रेज, गिविंग अ सर्टिफिकेट टू दीस गव्हर्मेंट in which corruption, in which murders seem to be the only agenda. So it is a sorry state of affairs today in the state of Goa. There seems to be no law and order, no mention of the sale of Goa that is happening through various mediums, no mention on land, no mention on the way financial crises are been happening. So definitely, to the reply to the governor's address, we will raise all these issues in the interest of the state. It is for us as responsible opposition MLAs of various political parties. Today the people are watching and I am confident that all of us will make sure कि हे session गोड आसचें ना, हे session तिखट आसता.